masa lahi Nabi Muhammad Nijab tawa Ka'bah mulia masa lahi Nabi Muhammad Nijab tawa Ka'bah mulia Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Kanibatun fil yani tenggaja masa abraha tidak perangkuta Allah dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama dikena hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di bawah agama Allah masa lahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia masa lahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah Gajah meribet jiwa kampung Allah yang tolong hantro jiteka Allah gajah tumbate di pohon burung bata di lambung ada kepala gajah tumbate di pohon burung bata di lambung ada kepala Allah tayran ababil nama titipnya dalam Al-Quran ba'alam tara Allah lahirnya Nabi janjungan alam relah patung sihir berhala lahirnya Nabi janjungan alam relah patung sihir berhala Allah masa lahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia masa lahi Nabi Muhammad nijab tawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib
Ler tonam blok patung Ka'bah, nama yang mudah Lata dan Uzza Allah wadnuh ya Rasulullah, patung dibuka hancur binasa wadnuh ya Rasulullah, patung dibuka hancur binasa Allah. Dinang gropasi aku iji sema jula si panjang masa Allah, baurolahe utusan Allah, patung dumbuka hancur binasa baurolahe utusan Allah, patung dumbuka hancur binasa Allah. Masaban lahir Nabi Muhammad, ngejab tawaf Ka'bah mulia, Asadul Muttalib pelingkar Ka'bah serta nepegang Sallallahu alaika Allah. Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta nepegang